mayani kada kayo umay kumablaw tanadayawa balayo sa minet ko na naisaruno Diyos ti mangted inaragsak nga Paskwayo isutin mayani kada kayo umay kumablaw tanadayawa balayo sa minet ko na naisaruno Diyos ti mangted inaragsak nga Paskwayo Apo ti Mesyas ari ti lubong naipas ngay iti kulong ngano mo keninget panglaw ngayon tay pagwadan inaldaw-aldaw di Paskwa iparit na irit na panagin na yatawan kumat guran-gura hintay nga dami nagragsak liday ken ladinit hintay iwagsak Paskwa iparit na irit na panagin na yatawan kumat guran-gura hintay nga't amin nagragsak liday ken ladingit hintay iwagsak liday ken ladingit hintay iwagsak